rombongan Akoboy yang gaduh kawasan jarang wilayah saya. Akoboy mewah reng-rengan Sarutu yama Akoboy ayal yama nunang nanung hayurang Akoboy adai sauyuna balanja dibagi dua ayi sepanjang orang kumalang Akoboy bawal wale nyai istia salah jangan elamo tutu dunya siar lu awat perlu disinglar kereta no bareng Akoboy nami nama usukanana selamat teman dunya heran tak salah jangan negara patut tasih bawa kawung rorutuyan sarun tuyang ayali mayura sauyunan balanja dibagi dua kawung rorutuyan alah reruntuyan Akoboy dical kalunan hayurang Akoboy sauyunan kurang bila lemacai buang kawung Akoboy adai ruruntuyan saruntuyan ayalian ayurang sauyuna Akoboy balanja dibagi dua ayo lumutin batu Akoboy ayahku ya di muara kada tumu karena waktu Akoboy deui kudu bageun caringin cara dauna Akoboy mabor ka bawa kuah patya nama aja auranya pirakeun janji kanu jauh sok dia bala alala terima kasih mundur kayak kene tuh atas mundur cenah mundur oh buat gedean Ibu Suarawati enak Ibu Suarawati pada nandak cenahnya ayo
Hayo 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 hayo. Oh. Oh. Neng koyah undur-undur. Mama Ati aja geler. Neng Ati aja geler. Oh, sus out. Bapak hajatna kapayut. Aduh mending ariak. Awas aja tong molotov, tong kicep, tong kicep. Wakau ruruntuya. Saruntuya mah dua-dua rempeyak. ulah kitu apal urang rahmat bager barang jadi bagi tiru. Awas cai awas. Buah kau ruruntuya. Palatih mundur. Apal urang rahmat saruntuyana dua-dua salajangna ulah kitu eta salajangna serasa apal urang rahmat ya barangnya dibagi dua. Dibagi duanya coba dibagi dua. Oh Tawi sing mah jadi panglipur karena kalebur apal urang rahmat anu bingung kuyung gandrung nang nanung kapirang rung nang nanung sing jadi hari ngedang ngeding lain daun awis langka berem ditawarang lain apal urang rahmat milik diri milik dengan di bageurang mayakeh yang mencing jeung nya diri mah apal urang rahmat anu mana Palura Rahmat masing eling barang penting. Palura Rahmat kapayun heula ya mingna ya mingna Palura Rahmat ayo dibayar kontan. Wah Bang Laris Ayo Palura Rahmat, Palura Rahmat ke depan. Goyang terus. Awas. Panglaris Palura Rahmat. Tung alakan Kang Yadi yang punya rumah makan ikan bakar Danau Indah Jatiluhur Purwakarta. Ya ke depan. Kang Yadi kepayun. Kapayun. Tung alakatu. Digoyang lagi digoyang. Iya. Hoyah digoyang terus. Hoyah.
Ayo deh goyang Neng Ati Bos Arsan ya Bos Arsan. Bos Arsan awas. Cangkuy leung. Bos Arsan, Bos Heri, Bos Ade. Ayo terus. Parsih. Bos pasih. Hati, parsih semat parsih. Parsih, ayo parsih. Kemana parsih? Kurang deh ke parsih. Oh ayo, digoyang lagi. Enggak kepayunnya parsih nak. Parsih kemana? Oh. Ayo Parsi, awas. Parsi anu mana Parsi? Ayo di tampanan. Bali. Ayo gawe. Anu pabui nama di tukang ini pabui. Ayo gibas terus neng. Bos Heri, kemana Bos Heri? Digoyang. Ayo gawe.